Captain Smart ene de wode ensem bi ababa betu edwa wa making some wild allegations bi e de afa eye big wigs a wo mo ewo mayi emu achese wo metu kwan ene fi wo man Ghana yi emu akwakopie mu ewo Benin achese ni nyina tumi a wo mo epe ede ako etia ye mampanyi His Excellency Nana Addo Addo na abusiafo se de munim eye Captain Smart esi ede efa no wo ye obi a wo no de achese ensem no although se on show se or party A and party B and bibi bebe bia no wo beka eye eho asem wodi ekoyi a wo bo waba so anko yesu a ene na chese wo twi wani mu a enesa ye ni mamu a ye MPP amemu no se de elko no ye nua be me ya na ye papa yi waba bekasa e de afa ho ebebre nanso so wo hu ne se wontimi entna se enye hwe enhwe se nkrofo bi emfa mampanyi emfa kwampone eso a chese emenam so ama na hwere eye ne kra enkwa na se benam so ama oyena na boni bi ato eye onu na wode ne nsem etu edwan no wo chire mu ese ye mampanyi His Excellency Nana Addo ede hu behia se empa ye pa de timamufo embo emfa emana se de yensusu yedum no enim se empa yensu de hu ehia esan se edomo wei ani esa de woso entakrache se wuye obi a woye panya na wudi edom anim nko ade a nyoma bebre na dodo na ebehwehwe se ento wana se dodo na behwehwe se enko emfa entia wo enuti no wo ka se Ghana fo empa ye emfa emma ye mampanyi na dodo na hu ni se no de ye normal ye ade a wo se obi a na se dipa bia ye den ya na se wo se obia dada empire bo eye den ehum na se de wo keka eye ensem no esi ede efa na chese ye wo mu disabone fusem ni nyina nchese asofo krampo eka ho MPs eka ho ministers ene ebiem so no wo mo ekeka ho na ne chese wo brobro ensem eso epa eye na ebusuafo ansa na ye beko akwa kenkan ensem do se de wo de etu edwane na mekai mo ese Ochade Herbal Center and so yasema ye bi dwumedie no eba ebebesom mo ochade ese yare biara adokro wo ayekwanko ete eye wo so se eye awo na wo ba wo pa wunye bi dane daje se ye de awo etwa mpa ye fro bonyi ewo efi ho no when ye wonso no wo mo ni wani entimi enye nan de biara edaje se wo mo ni wani hia na ne eye adapetwa na ekoso bie mo enso so ba ma wunso no nkwamo na wu eno ntintimi anwura wo ba mu ma entimi fa eba edia ochade ese wo haw no obete ne te ede ama ebiem so se eye diabetes na haw asthma antihyewa yare ewo so edia for chade number ewo screen no eso na ene no entwetwenkomo na yare no obetu ase ede ama so so de haban ene enubra na edi eye nidwuma na yeto ensem no eso ne abo ede era ye papa Captain Smart na kachia na de wodi etu edwa eni o say there were 3 pastors, 2 MPs, 4 ministers who left for Benin for powerful charm. They took 3 V8 for the journey. The cars had numbers like one starting with GN and ends with 20. Others include GT and ends with 19, AS and ends with 17. One of the pastors resides in Dome Kwabenya. Another pastor is in Enzema who lives in Kumasi. One popular pastor who has N starting his name was part of the conjunction. They feel Akufo-Addo is not right for the nation, so they want to make him suffer. And no any yen so much as what they to a watchmo SM as of 1 miensa MPs mienu ministers and 9 and a one more every woman Ghana more just muko ye Benin or mukwa to me at a sum na any just one more the V8 and a core ye be a J and a B a GT and a B AS na as of binum no bako wodome kwabenya and a bako so free and the man name momote a Kumasi and at a bako so de dino na edi eye ekan ya wo mu nyina aka wo mu ti aboma wo mu ne sem mampanyi na Addo Akufo-Addo won se emfata se wubu eye wo man na so wodi o man no eso enuti no wo mo ebehwe eye kwan bia eso na wo mo ama eye wabre ewo na mamu a wo buo no emu na eno na chese dodo na ebusa ese
na adenti na omo hwehwe se bema mampanyin ayeden abre ewo na mamuo emu acheso wo bi entimi enkyere de enti a wo mo edi eyesa abonefosem na nase de enti a wo mo etu eyesa anamo no nanso so ye fetish priest no ede ene achese nneoma wo je ede afri wo mo ewo nom ne nneoma achese wo mo pese ne beya wo betimi de manipulate ye mampanyin na ede eye nneoma edo so epa eye wo hu ne se sa nneoma we nyina no ekoso wo eye honhom fam eye the spiritual realm enuti no hu bi hia say any say empire de ebekoso sim all these are going on, all these things are happening going on in the spiritual realm, and therefore more prayers should be done for the president of Ghana, because all is not well. No any and some of the to Adrian or Sanso Eddie Chato say, I call on all the pastors surrounding the president to up their prayers. It is uncertain whether what they are doing is right or only they are what they try a year to and no when they say and one moment try a man penny his excellency and another down kwa Akufo Addo who a share no no one more and sorry waka empire because the one more air no who they say a no kwan so a no one for more and for one more and share empire na no na do na e ka say enti se odim se ye say ni say na ekoso and had enti na wo osrum se wo bebo eye edi because wo ka se sofo bi free e wo kwabenya asofo dodo na e na wo mo e wo eye do me kwabenya emu eye presby asofo Methodist asofo Anglican asofo ICGC asofo eye Lighthouse asofo ne chese ene chese ensore ne de dodo na e na wo eye kwabenya enti e be de hu se sofo we anase sofo we e na edi enimu anase wo ka ho a wo mo ekọ eye mission no enti no dodo na hu ne say so wo ba abontin na so wo ba be kasa pa ediam na so wo evidence no one proof no one fact dia eni kwan so wo nsuru wo mbo eye wo mo edin na wo ma wo mo hu se nipa so mes wo bentin na ne no de bibi ni na ne se ensem no esi a enim se nipa we ene ye kɔ no ho ana nipa obentin we ena ye dey ye hodu no eye responsible ba abontin na be ka ne se ni dia se ade ni si ana se bibi ni a wan ene ye akɔ kire na ana se wan ne ye akɔ so ne mu se eye wo na wo di sabon for some na nasa wo ne yesusu say wanim ye hare entu betimi ayesa enti so wonya such a revelation na so wonya such evidence ni proof now one abonten na wo mani nso na wontimi embo eye edi na dodo na so e ka say say the wo keka nsem de ne kwan so a eno because mampanyi bebetina akonye yi esoi enkofo dodo na na bo na ewuto ene ebinsu ya na ene chese ne swearing in cramp no enya de se ebeto no ene chese ho ye mwa chese yesie wo mo ye ku wo mo anim no so ne de keka ho enyina all because of say wo mo ehu ne say ye mampanyi enya de se ni inauguration day no cramp obetimi agina enti so wetimi agina etwa ne term no bi kakra cramp e de ana chese no cramp no Emma no say still now people at work and no when ye one more any day entertain one more seat belts into the captain air Canada one more any no a year adwin abusuan for once we adwin ever captain smart and some no and the same fabra ebe to eja e too much in your comment section. I like videos not share our other social media platform as media any equia sika padasene yebesan edi ehia ebi maka.